Bishop Wilbert bagi sebut kajikli ya perda jong mau saat mau bagi sebut ya baru ban nangka desa sakabiti tu parish priest kadulir Saint Parish Thmai Hakilendo badun buram kidikon kiriunyam bakipat jong glay jong Kanongstoin diocese dagi cingkemen gabakrau bat dagi ikhtiar kum unong syaraiman sim jong Kanongstoin diocese nga umus Reverend Bishop Wilbert Marwin Bishop jong Kanongstoin diocese dagabor balapan kamti hanga ngabu bat ngaseng bat pli yakane kaparish Thmai hanong tliu kabantip kum kaparish jong u Joseph Bakut balaiti hagachingada jong Joseph Bakut. Artikel 1 uput usam bat kishnong kasen Joseph Parish nong tliu kan kentuk yakine kishnong Deusau, Baar, Karjana, Balai, Karmuti, Basau, Kartangmau, Basan, Kenseu, Bahnriu, Kersian, Bahnyau, Latmeri, Bapra, Lajartet, Bakendai, Lajing Yang, Bashupeu, Manai, Bakatway, Mauyong, Bakat Ar, Maulum Dokha, Maulum Dokla, Bakat Lai, Maumaram, Bakat Sau, Nong Kti, Bakat San, Nong Leer, Bakat Riu, Nong Leput, Bakat Nyau, Nong Mensain, Bakat Pra, Nong Tliu, Tatkendai, Perda Kliam, Arpeu Perda Nonglum, Arpuwei Riamshila, Arpuar Soksar, Arpulai Sokluai, Arpusau Umklom, Bat Arpusan Waklulu. Artikel Kebaar Kajing Mane Parish Kajing Mane Parish Kadon Hanong Tliu Kanlong Kajing Mane Parish Hangne Ujisu Udon Lenter Hakayu Karis Bakut Hatabal Nakar Kane Kajing Mane Parish Kalong Kapring Jong Kajing Mane Blay Kadai Kajing Duai Kajaka Rit Tengan Kabakan Jaman Sim Yaki Baduk Jikar Baduk Baduk Jingkermen Yaki Batlot Batki Bapok Naka enmi kijing hikainyam batya kakor Kristan nakane kaying Mane Parish kipai ba jong blay kinjo ya gejing psamen sim lengba ki sakramen bat kijing le nyam badda bat kadeiru kadag jong kajing long kawei kaying kesem jong kane ka parish. Artikel lai kikam syarai mensim ya kane kakam syarai mensim na kabenta upai ublay jong kane ka parish lapan kamti how Reverend Father Albert Linkoy ubandon ya ga jingkit kli banyalam ya ga jing im mensim bat ban pendep ya ki kam sakramen bat ban kentiu ban kershan ya kapha kamyat habaro kilyang. Artikel 4 Basau Katarik sedang terekam Kali kadulir kasdang terekam Nadu arpulai tarik rempang arajar arpusan Batya kaparis Thmai enpli haka arpusan haka arpulai rempang arajar arpusan Da kamas bukut ringkat bat kiwai pat kirkom rakhe burong. Artikel Basan Kajing Pentrekam Uvikar General, Mission Procurator, Chancellor, bat kiwai pat kinong Trayson Rock, Jong Kanongstoin Diocese, kin Pentrekam, ya gejingtha Jong Kane Kadulir.
Lapen bet pendiang ya kan ikadulir haka aku pratarik kelalan kot arajar arposan haying Bishop Nongstoin. Badlasan daw Bishop Wilbert Marwin Didi. Bishop John Kanongstoin. Terima kasih. Dengan yang lagi kita bilang baru jingkemen berkelau baru kita yuk play yang saya negasi berkelau kita yuk ke Paris kemai ke Paris Nong Clio Saint Joseph Paris Nong Clio. Ihakan ini por kan sebut Sakariti Thung Paris Priest. Ngau Reverend Albert Bengkoi ngagai sekamban ngapla yaki baro balakan tup ha kajing pla kajing ai pune ngaget ha uai ublei upa baron bor baro unong thau kabneng bat ka khndau bat jong ki baro tiba mila ban yoi bat tiba ngimla ban yoi bat ha uai utra Jesus Christ ukhun bamarwei jong ublei bat balakha na ukpa nadu kabom cukot uba ublei na ublei uba kacing syai na kacing syai ublei basisha na ublei basisha ya balakha uba om shamla thau uba kaju kacing long tenai kum ukpa na wala thau ya uba lakha uba om shamla thau uba kaju kacing long tenai kum ukpa na uba la thau ya ki baro uba na kabenta jungi pibreu bat na kabenta kajing pun yangi ula hiar na beneng bat ula longdo dau mensi makut na kamarya the suti bat ula long breu la sa la pnaru ya u na kabenta jungi ula sha le ben hapo Pontius Pilatus ula yam bat datab ya u bat ula mi pan ha kabalai singi kat kum kijin tho bat ula kiu shabneng usong hakamon ukpa bat unwan pan da kajinggon burom ban bisari kiba em bat kibayam kahima jongu kan om don jingkon bat haumen simakut utrai bat uba jing em ubami laukpa bat na ukun yabalamane bat burom ringkat bat ukpa bat ukun ubalakran da kinom yatu lupa bat hakabalang kabalong kawai kabakun Katolik bat apostolik ngapla ya kawai ka baptisma na kabenta ka jimap ya kipom bat ngakmi denti ya ka jingmi pan kibayam bat ka jingim ha ka percay ka bandangwan amen ngabat skam triang ya kata baro kabalakan klub ha ka tin ublay ya kabala tho ne kabala ai pateng ngapriang ya baro ka jing sisa sapang ka jinget bat ka akor long breu manreu ya kibala pen sisa bat hikai da kabalang la hakarukom kabasnu king neleng ba ka jing hikai kabajulong bat kabadai khop khamtam tido kibayade bat ka jing maya jong kabalang bakhut ukris ne shapang di sakramen jongka shapang ka jing pina jong kayu khales bakhut bat shapang ka jing long kli jong bishop karum Semacam ham hasil tigna bang hidon yang Saint Joseph Paris Nong Clio badam yang Nong Serai balakla yang jinget badam jinget jadi apostol minta kan buat sa kajing kajing yang jong uling dosa ya Paris Priest syaki saudong jong katuan dupat kadai kapenta kapakongsan anu kata-kata kapten jong kayim mani bat kabalong ka tinya ka kriam ka jingadei jong brio bat ublei ka jaka ha ka bau jisu wan hiar ha ka jingadei yam ka tinya ka kriam ka yu kris khoi ka duka ka jaka bat kentang bat uling do saat unyalam ya Paris Priest batmai sagi saudong jong ka tuan
Kabenta kabalang bakut wame ku Jisu melaai hau Petrus bakut tu senran bakani kabalang kanang skem kanang roy susu hau mau siang kabame melabu idwai runa kabenta ukpa bakut jengi Pope Francis badana pedang gijing shitong try abi kikti basbon giba e kijongmi tupen kot pen kia ya upa bakut bonang la aban sinsya dia upa bakut jongmi ni duai ru na kabentai i Bishop Victor bakumju na kabentai i Bishop Wilburn bamaki kinjo ya kejing ai blai ke bakerpang ha ke bakin ya lam ya upa jongmi bakani kejingat jongmi kanda berbo da kejing kemen bat kejing kermen ni kerpa jemi ku try ye kerpa jemi ku try Midway na kabanta kirempay Kristan hakani kadong kathan baro bat kumju ha kapatay baro kaway bangindan borobor padeng kajingya iet kajingya ma markelyang iwe pat badeng bau neusnem kajing kermen nginda borobor da kajing kermen bat kajing kermen ngi kerpa yami ko try ngi kerpa yami ko try kerpa chungi bagilapan hok na me de kajing et ber kajing kermen bagacin ai tilot hami dau kres utrai chungi bagi penberat dalam sangeta kapangi yaiwai me.
Nama ketangi kerpat yami, kepenkuat kekentangi kini kecing terwa cungi, nagabapai mesim cungi kun komcer harot cungi, bagduk kalalong yangi, kemet bakas nam jong terai cungi Yesus Kristus. Hagapor baladino ayamu dal kamon smopam, lo periangi kecing syachikam, ula siam yokku nagabai mu yami, ula ketia ayu, ale kesen ran uang. Joshim, batu bam na kani pi barra, nama kani kalong kamet cuna, yakaban aiti na kabenta jongpi. Ha kaju garuko mandala la ebam, ulashim mega kuri. Nagabaing mo piyang yami, kaya kusendran uwang. Joshim batuti na kanipi barra. Namar kani kanong kakuri jokas nam jonga. Jonga tutang matamay batbom chukot. Yagaban penmi nagabanta jangpi pan nagabanta kibabon. Nagabanta kachima bikipok. Kanay kani bankan mau yanga. Kajing ya jong kajing Nidai muai jam nama melanyau nyanyi di bebet, banyak kemat cumi batban syakri yami, dah kebas ngauret igar pat yami, bagai apenta kemet kesna mukres, hingga beteri kawai hau mensi bakoi. Juga mau kutrai yang kebalan cumi keberpiang setelah berfei, batu berjenang ke kecini ringkat dari Francis Papa Court juni, Victor Linda Archbishop juni. Wilbert Marwin, Bishop Changi, Bernard Lalu, Bishop Rashajian, but Barro Kilindong. To kan maulam ru yakin nen ki para sunrang bakantei ki balayotia ke bakarmen ya ke jumi pan. Badia baro ki balaklar ro age jusne jome to priang yaki shaki jinsha ka kmat jome. To isne yaki baro ni terpat yame baringkat bakamariya chesri bakut kakmi chomplei u Joseph bakut ukurim joka ki apostol bakut barbaro ki bakut ki balapan slobha yame pateng la pateng Minduk long ki babit banjo pentalem hage cinjim bam cukut kat bangin yaro berpendan buram yame daw kun chongme uci supres Lembat u badhawu Kanong hame blake pa budan bor ha kacing ke wejung men sim bakun baro ke buram kacing ro junam la junam kumbala kum yingi dong dong penim kumbalai kai gerakin belai ninot banduah Oh, Pasoni Wangye, Kandong Kalpakun Kaken Chongye, Kalpan Kalima Chongye, Kandong Kalpan Chongye, Hadun Kyang Rumahapne, Doayan Ingkan Chumang Chongye,
chungi kenang ba ka tira ka ti snei chumi ilai berbo na po inyo jeda na ka tin tin jar bro ka bang na ka binan ti ka tin kan men ba ko ka jiwan pang nong panim chungi o Jesus praise. Kajing suk ngai api, kajing suk jangang ai api, wat kaya ki pop chungi, Henry kajing ngai jong kapalang chungi, bar kajing spun chungi, to ai ki nak kajing suk jika ni kawai ka kum kamon chungi, mameri pasang sha, junom la junom. Kajing suk utrai kan dan berbore kat bapi. Punya terwai kada kajik suk wei ha wei pat. Hakmi kuna berat jong play. Hakmi bakin noi ke pot jong ke perke. Suk pengi berat ke berwela khat. Jangan jing kawai jong puan lang berat. Idap de kajing sungu siya kadai, nampak kajing ayah kani kaparis patamai. Kajing pentep ya pi barang amna si kalong kani, lai puk tarik benai March, kadon kajing kentang bishop habo Calvary, hakapo cipo berjaman step. Asapli kaparis terdengar,
hakan riu tarik April araja al-Qusan me don't tinjing bani ngek me long Kresu kodu Bapsa di hajarku Syashiliang duriau Iwan banku bat panjingmu Kasyanung ilek Limidon tinjingim Bat ngingen melong Kresu Babam duni buku tahun imjuna Tasyanung ilek mimidon tinjingin Ban ngingen melong Kresu konupe Ban ngingen melong Kresu